Ассалому алайкум ба ҳама халқи шарифи мардуми Тоҷикистон. Саломи худро аз шаҳри Москва, айнан аз автовокзали Котельники мерасонам. Ман ана ҳамон одаме ки Азизов Абдулазим ҳамроҳи ман кор карда буд. Ман онҷо аз дарбораи худ дар комментариҳо дидам ки бисёр одамоне ки ман қатъи онҳо кор карда будам, може дар вақти корӣ ягон гапи қабеҳ гуфта бошам, аз ҳамаи шумо ман узр мепурсам. Дар видеои пештара ман бо ин ака Қурбоналӣ во нахӯрда будам. Ман намедонистам ки ин шахс чӣ хеле шахс ҳастанд. Ҳозир вохӯрдам, гап задам, қатъи ман фаҳмондам ҳамаи мисол шароитро. Он кас мо ҳамдигарро фаҳмидем. Дар ин ҷо ягон хеле фиреб, ягон чӣ гуфтагӣ гап нест. Ором бошед халқи тоҷик, мо барои ҳамдигар ҳастем дар ин шаҳри бегона. Дар бораи Азизов Абдулазим ман гуфтании ҳаминро дорам ки шумо рӯзи 17 март омадед ба мо ба кор қабул шудед. Дар ман номерои шумо ҳастанд, номерои картаи шумо. Ҳамаи коргарони ман медонанд ки аз 15 числа то 20 числа мо зарплата, яъне ки маоши кори коргаронро метиҳем. Мо албатта ба шумо хоҳ номери Тоҷикистон бошад, хоҳ Россия бошад, бо ман бо алоқа мебироед. Ман ба шумо албатта роҳӣ мекунам, чанд пуле ки бошад. Бахшиш дар пеши гаптон хоҳари хушнуда, нафарое ки бисёри нафарое ки муроҷиат карданд, айнан номерои карташон шумода нестанд. Ҳамон нафарое ки яъне музди маошашонро гирифтагӣ нестанд, метавонанд ки шумода муроҷиат кунанд, равон кунанд. Албатта ба ман муроҷиат кунед, занг занед ба ман. Номери картаи кадомиш ба шумо фаъол аст? Дар ман, дар сейфи ман, яъне ки ҳамаи заявлениёи шумо ҳаст. Дар баъзеаш номери картаи шумо қайд кардагӣ нест. Ана ҳамин дар бланкаи нависондагӣ аст ки мисол може саводи комил надоранд ки нафаҳмиданд ки номер карта. Он шахсҳо инро қайд накарданд. Яъне шумо ҳам аз сабаби мисол кор бисёр вазбин натавонистед ки хабардор кунед. Бале, натавонистам ки ман хабардор кунам. Шумо тайёред ки бахшиш пурсед аз мардуми тоҷик, аз мардуми тоҷике ки аз муҳоҷире ки қатъи ман кору фаъолият кардед, дили шуморо агар дар ин моҳи шарифи Рамазон ман аз шумо бахшиш пурса истодам, хаёл мекунам ки ин чизи хело хуб аст, хело хуб шид, беҳтарин аст. бахшиш мепурсам агар дар рафти корӣ ман ба шумо ягон хел суханои қабеҳ зада бошам, ман шуморо ранҷонида бошам. Аз тарафи канали Ройгон ава шуморо ягон кас угражат кард? Не, ягон хеле чӣ набуд. Шумо ягон сум барои шуморо апрауд кардан гирифтанд? Халқ ҳозир мисол блогерои чӣ бисёр шудагӣ ҳастанд. Мисол туро может аз дарбораи ана ҳамин туро хайп карда истоданд, мисол аз пул талаб мекунанд. Не, ин хеле неста. Инҷо чиста. Мо омадем вохӯрдем, бо ин ман визиткашонро гирифтам ки ягон вақте ватан рафтем, ба мо дар кор мешавад. Баъд як чизро ҳаминро гуфтаниям ки бачаҳо вақте ки ман менеҷери агар компания бошам, ман кори ман ин пеш бурдани фаъолияти корхона дар ҷо мебошад. Ман ягон хеле ба аванс мисол ман сарукор надорам. Чӣ коре ки мекарден барои дастгирӣ? Барои дастгирӣ буд. Барое ки ман мисол метавонам ки пешниҳод кунам, аз директори худам мепурсам ки мисол ба ҳамин коргари ман биде. Агар ӯ розӣ шуд, бале, албатта ман метавонам. Агар ки не, мисол сменаи ӯ намерасад, может пулаш кам аст. Дар ин ҷиҳат ман ягон кор карда наметавонам, потому что барое ки дар сари ман ҳам мисол. Шумо чанд сола ҳастед? Ман 26 сола. 26 сола. Чанд мусобиқаи, яъне собиқаи корӣ доред шумо? Собиқаи корӣ ман 3 сол шуд ки дар анамин кор мекунам. Ман ҳам ранге ки чӣ хеле одамо менависанд аз он чи аст, аз он ҳар хеле компания дорад, ҳар хеле компания ҳастанд, дар ҳақиқат фиребгароя ҳаст. Ман худам 3 моҳ манро ҳам ки дата кардагӣ ҳастанд дар аз они Новая Рига сӯхтор шуд. Дар он ҷо ман кор кардагӣ ҳастам, маро пуламро надоданд. Ман дар ин ҷо шарт нестае ки менеҷер ки аз номери фирма ҳастанд ки хуб аплатит мекунанд, кору фаъолият мекунанд, я баъзе ҳастанд ки наметавонанд. Бале, дуруст аст. Дар ин ҷо дар мобайни ин хеле хуб фирмаҳои мо ҳам ҳастай. Мо ҳам мисол чӣ мекунем, дар вақташ пулро медиҳем, лекин як мушкили ҳамин аст ки мушкили ин яъне ки задешка дар мо ҳаст. Саволи муҳим аз коргарои худ мо.
چی خطاگی خود رو فهمیدید؟ خطاگی من همین است که نباید انسان همه وقت دغل باشد. باید انسان همه وقت خودش رو اداره کرده تواند. یعنی سبب دغلی شما در چی است؟ سبب دغلی من همین است که وقتی من این ویدیو رو دیدم، البته شما میدانید که از تاجیکستان یکم با من زنگ زدن گفتن این چی گپ است. برادر من هم همراه من کار میکند، قدی خودم است. اون هم گفت که این چی گپ است. مثال اینجا یک نافهمی بود. این من وقتی از کار آمدم این چیز را با من پرتافتن، خانگی ها زنگ زدم، پدرم مثال حقارت کرد مرا از پشتی همین. من چی اوجه مانده شدگی هستم هم در کار. ساعت 9 آمدم دیدم این چیز رو. بعد از همین من با شما زنگ زدم گفتم این چه خیلی گپ است، این چه خیلی است. نه من از کردم دغلی شما با خاطر ویدیو بود. نو پیش این ویدیو یعنی شما در کار وقتی که دغلی میکردیم بسیاری مراجعت کردم با ما، همین حالتهای دغلی بودن شما در حالتهای دغلی در همین است که در درون کارخانه اگر مثال 100 آدم باشد 100 خیل فعل و رفتار دارد او. من حاضر در اینجا هم راهبریت خودم هم راهبریت از آن است. با من یعنی که دو کس از دو طرف مثال از من طلب میکنند که مثال تو همین کار رو بکن. و از کل تماشاگران کانال رویگون احترام خواهش میکنم که این خواهرها خیلی جوان هستند و عینا شما به نظر بگیرید جوانی اینو را من قطعی هم صحبت دیگه من هم مثال دغلی کردم. من نو بسته از گپای قبل گفته همین خواهرک من به خاطر ماه شریف رمضان به خاطر عید ما یعنی میبخشیم این خواهرک و ما ظلم نکردم. آمدن ما قبول کردیم، هم صحبت شدیم و یکمین درجه خواهش من همین بود که یعنی در پیش همون نفرها هم مهاجرای تاجیکی که میبیان با قینی و عذاب و مشقت یعنی پول مییابند عینا بخشش پرسه دیگر چیزی نبود. ما نه این کسا اگراژت کردیم نه این کسا پول طلب کردیم نه یگان جدام زیالی نرسیم نه خواستیم که ای سبب جوان بودنشون یعنی خطاگی خودشون بفهمن و آینده در مثال خدمت خودشون برسونن با تاجیکستان با ملت تاجیک. در این میان همین ویدیو برآمدگی مثال من بسیار چیزها رو دیدم مقایسه کردم. بله در اینجا خطای من هم هست. البته که من این چیزها رو مثال همه ما خیلی برای گفتی روسی میگن ایدئال نیستیم، یگان کس ایدئال نیست. چی بگم هر چیزی که بود شد گذشت رفت. ما حرکت میکنیم که در این مابین در رفت کار خود این چیز رو دیگر تکرار نکنیم برای اینکه این چیزی بد است. با مردم تاجیکستان چی گفتنی؟ با مردم تاجیکستان گفتنی هم که همه فرزندای شما به خاطر یک بردنان به خاطر یک لقمه نان در این جامعه آیند. التماس میکنم که شخصا از خودی من یگان فکری بد نبرید. تا من از دستم میآید به خلق خودم مهنت میکنم، من خدمت میکنم. خیلی من به شما گفتم در ماه گذشته من از کمپانی خودم 65,000 قرضدار شدم برای آنکه آدما از من طلب کردن من دادم. در این مابین از یعنی که معاش من گرفتن این پول رو. نفرانی که استرادت کردگی نفرانی جلب کردگی نفرانی که مثال در مابین ما نافهمیایی که بود این همش رو میگویند که ماه شریف رمضان این ماهی همدیگر بخشی است. ما رو ببخشید هر چیزی که مثال شد بود گذشت رفت. دیگر در آینده این خیلی چیزها از جانب ما تکرار نخواهد شد. بهترین خواهر عزیز و در این ویدیو گفتنی هستم با پدر خودم. پدر من در تاجیکستان تنها من هستم در اینجا، نانآور خاندان منم. یگان جای خواطری نیستی، همش ناس یگان خیلی جای خواطری نکنید. من خوب و سلامت کار کرده ایستادم و تا جان دارم با خلق تاجیک خودم، چون که خود تاجیک هستم باج خیلی گفتم من معلومات عالی دارم. من خدمت میکنم و از خدمت اویاکس رایگان بیاید استفاده برید برای اونکه من اوجه در اینجا نرخ و نوایشان رو فهمیدم. من اوجه خودم هم گفتم که مثال روز 16 یک کس رای کردن در کار بیاید استفاده برید. این کس شخص بسیار هم خوب هستن. اوجه در آنجا خیال میکنم وقت شما رو من هم بسیار نمیگیرم. در آنجا بسیار آدم شما رو انتظارم. خوب سلامت باشید. همه ماه شریف رمضان به همه خلق تاجیکستان مبارک باشد. خود را احتیاط کنید.